Hayi igama lami mina nguSimiso kaMsomi ngiqhamuka endaweni yase-Crest Embo ngokuhlala ngihlala kaNgongoma eceleni kwasenhlangano primary school. Isikole bengifunda kusona vele lasekukhuleni wami. Nakho-ke sengigcina ngiqala nami ngifunda lezi zinto zokubhema hlohlana labangani kuyibona ukuthi ngathi labangani abangakhuzi ngabe singabe singakhuzani nami ngakhuzana kusemahlanyeni nakho-ke sesiqala lezi zinto zethu zokubhema shuthi ngolunye usuku sagcina lento lena esikoleni kwabe ngumuntu ohluphayo yabona wanganamhlupho nakho-ke lento le shuthi ngolunye usuku kupheka umqala esikoleni ne-rice sagcina thina sithatha lento le ibhodo lento lena sihamba solanda amabhakede sathi silanda amabhakede niwalanda la uphekelwa khona ekitchen sathi mesibuya namabhakede sacinga i-rice lento le ukhari njalo sacinga lento le isobho sathatha amaqala sayifaka ebhakedeni le-rice sasesaya iy'ngane zihamba zosiceba ukuthi asiyibhakele sasabiza i-office sasakhuluma nathi usho omkhulu ukuthi hayi ukudla kusakhona sayibhakela sathi mesifika eklasini sayisabisa ukuthi mengabe kwenzeka kule office sonishaya ngoba kaze sisaba khona ethe xaxa kuthina wayebiza ngomazi nganakuye nomdala ohlupha kakhulu nakho-ke lento le emva kwaloko sithe siqala izinto zokubhema ngoba ugwayi mina ngawufunda lento le ngokuntshontsha ubaba mengabe mhlawumbe ade ebhema nodobo uthole ukuthi ngiyawuthatha ngikubhemele emva kwendlu lo omunye uthole mhlawumbe weSimiso uSimiso angithi bafu kunomuntu njengamanje lapha ekhaya othi mayebhema abheme phambi kwey'ngane zimbona kungathini ukuphawula kwakho ngalowo muntu? Hayi kuleyo nkulumo leyo bengicela abantu ukuthi mengabe mhlambe eqhubeka omunye sayenza leyo nto ayikho right ngoba manje thina njengey'ngane leyo nto siyibone ngazi manje i-right kanti i-wrong because sibone ngathi ku-easy kuthatha ngoba uma uqala uyakhinga and futhi umnando ubamba kahle uma ngabe usawuqala ngoba usho wenzululwane iyo nto esuke isijabulise kanti asazi ukuthi uyasijova so ngenye indlela bengicela abantu uma ngabe khona osaqhubeka naloko ubhemela phambi kwengane siyacela abantu noma nje athi uyabhemela phambi ugwayi mekwenzeka ulahle awufani manje noma awulahle kude angalinki ashiyo noma bhemele toilet yazi sina kudala sikhula bekunamakhehla bebhema lapha kaNongoma kodwa mina nje bengazi into ongakazi uzuyibone ngamehla akho kodwa wazi ukuthi umkhulu walapha uyabhema abehambe eyocasha abhema insanga ebibizwa ngamangwane yayibona leyo nto leyo isilungu lesi esifikayo sokuthi abantu bebheme phambi kwey'ngane silonile izwi kakhulu futhi so ndoda usikhela phezulu ukhulele iphi ukhula ngaphansi kwekhaya elinjani uhlala nobani ekhaya inhlalo ibinjani ekhaya? Hayi mina ngikhulele nje wadingisa njengoba bese ngishilo ukuthi ngikhulele endaweni yase-Crest Embo kaNgongoma ekhaya bese ngiyabona abantu aba-right kahle hle ngempilo bese abantu abaphila njengawo wonke umuntu si-understand futhi nesimo ukuthi uma ungekho ukuthi akukho because uma bekuyena kade eyimele sibambe amazinyo ngoba siba u-5 uma zalwa yimina omdala kubo ufana sekhaya ngilama usanele kubo umdzokona kubo uPhila Sani ntombazane mase kubo anele amantombazane awu2 abafana abawu3 yabo so thina bese abantu abakwazi understand uma sifundise ekhuleni kwethu ukuthi menganako ukuthi akanakho because umuntu osenza emajardini at that time bekuyena kufanele uthole ukuthi nabe khona kushoda endlini njengokudla noma mhlawumbe ingubo zokugqoka bekuyena othengayo futhi bengalenzi iphutha mhlawumbe uthole ukuthi akasithengile and futhi ubekwazi ukuchaza mengabe mhlawumbe uthole ukuthi ikhona into engekho yabo so thina bese abantu nje abaphilayo uma ungekho kwenye inkathi mhlawumbe siyakwazi mhlawumbe sihlale sidle sithose mhlawumbe i-rice siphila nje kangako umuntu kodwa bese ngayiniki ukuthi nahle nezinye ingane ukuthi bengale ngidle i-rice besifana nawo wonke umuntu futhi lento yokuthi umuntu usizi lo muntu alibonakala kuye nanokuthi into umuntu oyidlile akabonakali ngayo iyasiza iyasiza ngoba phela kube nanesisomuntu siglass ngoba sibona amahlaza amaningi ngoba maningi amahlaza sabona uNkulunkulu uthi wayidala kahle lento bafu wayihlela into yakhe uNkulunkulu basho ukuthi uyazi ukuthi akafuni kube khona omunye umuntu obukela omunye phansi ingakho naye ngasihluleli bafo uyindoda ekhule kanzima ngokusho kwakho manje izinto ezinjengokuganga kanjena ugcinuwela kanjani kuzo futhi wena umuntu omdala bafo engicabanga ukuthi iwena umuntu oqale ukubona izinto kwabakwena abakulamayo uqala kwami ukuganga lento yokuqala ukuthi usolutskini ubuya njalo ebusuku kwenye inkathi ugcina ungalala la kubangani bakho yabo uthi mhlawumbe phela 2 days awubuyi kini uthole mhlawumbe ubona into right kamakhelwane mhlawumbe ibhayisikili engangigcina yalithatha singanawo umkhuba ukuthi sidayise ngicela udayise ngikhulile ngithole izinto ngoba
bese ngibona ukuthi yazini sengidinga imali manje kodwa ekhuleni kwami nje bese kwenza ukuthi sijombela amabhayisikili ngakhona umuntu sasangena kona ngasekhaya sanjotha amabhayisikili awu-3 security kanti wethu umngane wethu amabhayisikili kufanele abe u4 basibo-4 uthi wabona ukuthi akatholanga ngingavele ngeke sihamba sibathathu wagijima yena olanda umnikazi amabhayisikili ngalesi sikhathi siwaphendwe wafika sawaphendwe umnikazi amabhayisikili wasibulala ngenduku wasifasa ngozankosi lapha aqhumile wathi cela siwabuyisele la sesekhona siwaqhuba so saye sawaqhuba siwahambisa-ke yagcina sho ukuthi iqhubeka lento yami lo engikhala yabo yakhula alokhu ikhula ngoba bese ngibhema vele ngangenela kugwayi oluhlaza ngithe ngingenela kugwayi oluhlaza nakho-ke sengenza into ebhekecile ngigcina nasekhaya ngithatha izinto kuyibone engathi mhlawumbe i-right amakhelwane ngihamba kuyidayisa komakhelwane and futhi ngone kakhulu ekhaya kodwa isikhwama sami bengenawo umkhuba wokungena esikusona bengakaze ngene nawe uyazi yabo ngoba bengazi ukuthi imali esesikhwameni mhlawumbe imali eshewe yantamba imali yokuthi mami ngithatha la yimina at the time egcineni izokale engadlile bengumuntu okwaziyo ukumcabangela yena noma mina bengingayiphethe kahle bengimfihlela yabo ngoba uze wabona nje ngoba sengwele kwehunga ngoba kuba lento lengithe sengibhema into lena ukhona into ethiwa amazela ngayidla kancane ngangayithanda shini ngolunsuku ngize ngola kwehunga ngafica ufana sekhaya ethi ubongo ikhala cousin ngamfice ebhema uthe ebhemeni kwakhe ube ngamcela ngacanga ngibhemisa ugwahlaza ube efa ugwahlaza sayibhema naye nesibhema sebhema kwaphela 2 days kuphela 2 days phinde sibhema lento lekuphela isonto yabo njalo faka inkantini angazi mina ukuthi yini le yabo njalo inkantini eseyigoqile emva kwaloko uthe ngolunye isuku shuthi wengenayo imali yokuyithenga ngoba mina mangangitshela ukuthi uka uthe ngolunye isuku angibhemisa inkantini uyithe khona lapha manje ngimbuza inkantini itest kanjani ngoba phela yona le engiyifunayo futhi lana mengiyibhemile ngenza ngizizwe nje ngi-active yabo lena mengiyibhema iyangikhathaza iyangizamulisa ngambuza abe sengitshena ukuthi hayi lokhu iwunga le yabo mase ngitshena ukuthi hayi semva sasingaka ungitshena naye akashonga ukuthi unga straight wayibeka nje naye eyigudla yabo engathi unga mina ngibeka kawo so at the time siyalokho sibhema bese bangani siba u5 kwemina uminena ubonga wasekhawukazini uwanda mase kuba into lena ngisazi noba omunye igama lakhe sekukhuhloba emakhaya omazo shuthi kukhona lo omunye kuthiwa ukwathi umude wena ukuhamba naye ukhazini wami shuni nawo umuntu wasuka sibheme inyama kuma wesaqashe kwenye indawo eqashe izindle ezo3 le enye ihlala utshwala kule enye ikamera lakhe kule enye kula lathi nasabafana ngoba mfana sekhaya lo munye behlala nomalume la abanye uma ehlala namantombazana eyohlala kaningezi shuthi kwakhumude nawe afika sibhema la esikhundleni sokuthi akhuze ukuthi kwenzakalani wagcina naye ejoyina lento yethu yabo uthe ejoyina naye umuntu sase sesifaka nomine khona mfana uthi umine wamdlalosi yabo umine weyiphatha-ke imali nakhona umine wafaka umuntu ngokuthini babizwa kakhulu wena umuntu mina zizana nje ngomine ube umuntu obuyayo namamuthi so namhlanje dinwe sasadinwe ngingathanda hlala siqeda ngimkhonzile nakhona umine esegcina esewela kuyona futhi mesiwela kuyona sabhema wagcina kuwela nomunye esuwanda saye sawo-4 siyithenga kwenye indawo ekuthiwa kasithole ngasekhaya kwahamba shuthi ngesinye usuku ngathatha umngane wami uthi uthabe sathazule eseThekwini wangihlohla sithi ayisifone ethamba nami ngangisana umngane phela lesidayisa isifone yababa umanqoba sayifika sayidayisa ephanani sagibela sezalethe sayidla imali yokuthi nabangani bakhe sizobabona sathi sifela mase sidle sangabathola abangani bakho basafika la eSangeorge lanje hayi ungasho ukuthi nafike laphi nahlalaphi sibhemaphi hayi kulele ngibaba ukuze kusasa leti kagcina ilandela wena umleni shuthi mesifika la eThekwini singabathola abangani bakhe sihamba sePoint mesifika ePoint ayishintsha ingqondo athi ubuyele embo ngonyawo asibuyele embo ngonyawo ngimtshela into engingwabuyele embo ngonyawo ngikhathe ngifika manje sengiyahamba athi hayi ngihamba ngibe sengimduba sehamba mengibuya ngiya khona lapha eSangeorge ngifike shuthi ngithe ngisameva eqhamuka isikwadi sabafana abancane labo washoshop ama-street kids angibuza into yakwenze njani kimi mina hayi khona umfethu bengihamba la kuthi uthabe izombiwane kade size lana sizo-check-a umfethu kuthiwa unkanyiso nonanazi kanje mase ethi hayi bemina unkanyiso mase ethi uright ngithe athi uphosa nginginoshiyile athi indawo yokulala nginayo ngithi anginayo angibuza ikhulu ngiyayibhema ngithi cha ngiyibhema mase beyangithatha masifika phesheya ngoba bephuma kwenye indawo kuthiwa usemthombe masoshabi yakho babenika ukudla mesifika la phesheya shuthi isibheme la lento lena bhema ugwayi idliwe emva kwalokho shuthi ngimase ngibona la abantu babhema iglue shuthi ngiyicela mase ngikanyisona ngokuthi awuyibhema nje iglue ungayenzi lento efana okuncane ngagcina ngena kanjalo wena uglue ngithe sengibhema iglue ngazona nomunye umfana okuthiwa Ayanda nena lo oyibhema iglue u-Ayanda yena ubhema ungakade ayiqala vele shuthi Ayanda ngolunye usuku wavele nama ngithenga ibhema athi Ayanda lento lena asambe ukuthi ama-capsule
bekunami yini amakhiphi angayijoyi kahle angichaze isami sethi amasibuke sibhema agcina ngena kanjalo ke shula emgaqweni ngwajayela bathi umama ngilanda emgaqweni ngani mengifika ngasekhaya shothi ngilo ntshontshela abantu ngibalekela ngalethe ngiyona indawo ukwenza imontshontsho mina benginabo ukuthi ngiyaqhekeza endlini yomuntu mengabe ngekho ngingathathi TV nani ukuthi mhlawumbe ngithatha ukudla lezi zinto ezodayiseka into okugqoka mhlawumbe ibhlwe lodwa ngifunda namabona because umuntu uyayazi into yakhe and futhi ngihluphile mina kakhulu ngoba uqhekeza izinto zabantu angibhezi kakhulu kuyikona ukuthi bengibabheka abantu abagangelayo bengigangela abantu bangaphandle amanto la baseZimbabwe bengigangela bona abantu abamnyama nabo bengibagangela kodwa bengibabheka na because bengafuni ukuthi iqhathe nalabantu kuyibona abaseduze because ibona abantu engicabanga ukuthi bebekubona abantu ade bengibheke kakhulu ngoba bese bazi ukuthi ngiphemane so in that time bengangibhekile lo ndlela bafuna ukungikhombisa ukuthi sebeyazi ngiyabhema yabo emva kwaloko ke shuthi ngalo nkanga ngabuyela ngalanga sengibalekile sengifuneka la ngilanda futhi eholide hotel umoya ngangilanda ngabanje passage ngibhema yunga sengibanje futhi ngibhema yunga lento lena abangomba ngibhema aqhama amaphoyisa amanje ukuhlampa mlapha kathiwa ndoda ekabantu le obabuza ngihleli phambi kwabantu kathiwa ndoda yabantu bebuzikhophozi leyo ngamnyama ungasengifake ngaphansi komqamelo walo futhi uthi ubhunu egula abaphoyisa yaba mina ngihleli phambi kwaba behleli ngemuva labo ngithula thuke kaba leyo ngiyaphendula zonke lezi khombe mina ngithi awemanali iphathi hey abe sodileza ngimine ngithu yabayo ngithi hankela kuyona yabo yalabo so bakukhomnyazi ngithi hakho lozo ngishathwa uthi nako sabi abe ngikena ngenduku yabo ngisho intombazana eyinhlinya lentombazana le ngibonze nangusingcileza lapho ngiyabona ukuthi ngaminya kuyikona ukuthi ngiyabona backup yakhe imbi kakhulu nane-inform ngiyabona ngihlonipha ne-inform ngibulala lento mengiyafika phakathi kwantameni hlalisa into le kuthiwa ngihlala ebhange ngiyahlala kuthiwa yewena bazelapho lento le uyazazi nehlala ujwayelo bakhona sofaka ngihlala phakathi hlala phansi ezathi phansi kuqhuma umshiza la ngizwe ikhanda engaliyasangana ngibona ngathi yamasha malume yabo engrest ankere tsisuka akhulume lapho sathi lawa osambe sithi medlula lana ngasibana khona ababhemayo akhombe linye person drive naba ngasibasatha allo hayi ba ride labo u3 asambeni mina sengilambile laba sithatha banathi madonut bayohla bafike basipasele emasithini sahlala 3 hours nje behlala emadonut be bani besithatha bathi sayinte police station safe sahlala epolice station sakinqithupha nakho ke sekuthiwa ngiyosha into lesa enkantolo mangifike enkantolo manje ukhuluma sheshe zenkosi enkantolo akuthimiso umso position of heroin yabo khuluma ngiyaphendula bekuthiwa 7 days into le abangasho ngiphe ngitsheni mina into le usho lento le mhlambe wezivila ngithi ngiyaqoka emaseleni kuthiwa wezivile ngivele ngikhale kakhulu hawu malume lapho ngiqale nje ukuboshwa usihlala oqala so sihambe sisento esihlale phansi emacoachini lapha sifuna ukudla mina siqeda ukufokola wolobola lapha khona 50 abantu indawo nje engaka malume indawo engaka nje ncane yawazola wala ngeke ugibela kakhulu ila ngoba snacks malume vema nogwayila ngikwapha yonke lento yabona ukuthi ucinana la fica ngisho lo muntu osuke evele ephepheni ithi ubulela umuntu fica lapha bagodula amachela abangana ngathi izinto yabona ukuthi la malume phela amagerila ngempela hlale ngiyibiza ubhaka kodwa ngabona ukuthi hayi khona ubhaka ngigane malume kunezilwane lapha ezivili zangempela ezafika lapha ezivili zafaka kwenye indlu kuthiwani thize boxini lana lahlanganisa nonke namazayizayi nonke nje yaqo ngakusasa niyakhishwa nisesazeni lama room yawo inokudla yakho uyabona kabishi ngathi beliqothwa ngezandla lapha noma ngenyawo beliqothwa ngenyawo limhlobo liqhajise ngamanzi mase bethatha into le mawuphakela thatha uphuthi iboshwe ezipha zigqinqela ubelingaka beqhamuka ubaba lupho ubona licwele mase ufake elivawula mhlawumbe engaka uzudle ngakusasa mhlawumbe udle kuseni ngo8 nangu1 mina uzudla ngakusasa ekuseni ngoba ekuseni sidla u5 slice u2 slice nenkomishi embili ekashukela abe inkomishi embili njalo eziparish uyimaka yabo masinikwa lento imaka masiboshiwe lo ngaka manje bebole ipundi lezi ngazwela ngivele ngichithe lezi lokuchithelwe kanje uthi awugeja uyadlula emini ngolunye usuke emini ayikaphakwa labo faka uphuthu abanye bafaka ibhuthuni badla mnani kanje yini mengithi hawo ngicela bethu ngephi ibhuthuni nebutternut thoyi boyizwana unyuwana khona ngibhuthuni thuye wena sazilutho yakho ngithi ngibuyela babethe wena ngazishumi lakho awukazi ugwazela ngibona ukuthi jumpile umuntu ufike sikhogwisa ngempela emsifike endlini malume ongangena endlini nginikwe lento ingubo zejele nje iphendule ngiyibuka lezi ingubo la ngayiqoqa
iy'ntwala malume ihamba nje ayekudozi wethu fanele kuyigqonga inkani ngoba nonke fanele nifaniselane yabo nakhona ibhuluko lingaka umlenze lilodwa isinqeni lingaka fanele uliphice yabo malumbone seshubile impilo ahlala September October November September October cala la ngo-October 25 ngacela nathiwa ngibuyisele wezivile shuthi bafuna ukubona ukuthi iphumele nonke egazini October 23 uhlohlela abani umhla into leyo umhla 1 December umhla 1 December shuthi lento lena ngacela ngifika shuthi ngakhishwa ngoshwele kathi kumele ngibuye ngizo-athi nomhla 25 ngifika ngo-8 ekuseni eDurban Central engabona nje ukubuyela abantu bazongibuyisela le magerila ngoba khona lolu suku lolu tangenza ngasakhona usuku lelathiwa siyodlala yabo Thami wathi siyodlala yabo isikhathi sesivalwe amasonto awuthi ungaphathwa siyodlala sadedena ngibona abanye bapholile ngiqawuzala abayitshena nje bahlala bathanda ukuvalelwe nje njengezinje bengiyaphuma malume amagerila malume mangakanani khona nje abanentshe kuthiwa ise-juvenile ayibona ukuthi hayi la nginashadi nike la ayibe kuhlala phansi ngincika ngibone sakwejapilele sengisahleli phansi malume obekuqhama bafethu lokho kuthiwa ngu-ayanda lokho ohluphayo nje lokho wabemfaka isikere ngoba wazani enjani kanti ubona ukuthi yabo la kwami ngathiwa ngigundi yabo ngoba ngokufika kwami kuqala ngafike ngabika ukuthi uba wena kanti nangu sifika ukuthi uqhamu ngaphi ngayichaza kathiwa futha yabo ngithi ngifuka kathiwa futha abanjwa kanje kathiwa futha ndoda yasho leyo kwa kathiwa ubugwayi ngathi mina ngiphethe kwa kanti ngiphethe luze kathiwa ilethela uthe sayithatha kwakhona usho uthe musuku uthatha kwa umuntu ongcono mbemsembe naye wangibambela nje yabo uthi don't uthatha don't bekubambela uthi don't iphoqinisa uvela uphucu phinde unike udon't ukuthi basithiwa suka la hamba erumini lakho ngafika erumini lakho sengihlala ngahamba enkantolo emva kokuthi ngihlala isikhathi eside ngadedelwa yabo sengidedelwa into le ngoba khona omunye ufeni into le nofethu esambe naye senkantolo wafika wajikiswa yena wajikiswa ngoshwele engabona mali mengibuyela umhla 1 January into le ngoba icala amathiwa 1 January 2023 yabo icala mele last day ngabona ukuthi hayi mengibuyela bazongibuyisela emuva bakathi into le fanele ngifike exactly ngashweba isikhathi ngagcina ngibaleka nje ngasenicala nje fanele ngilathe into le ngakho ngagambisa ngiqala ukuyiphatha kahle uma kanhlalele ngoba cishe ngangithola ngathi ngiphume ngayizolo wabuye emgaqweni ngathi ngiyayitest ihunga kwasho amaphilisi asejele ayisengiwadle ngangisengiwadle kakhulu ngoba ukudla ukuthi kuphekwa lapho kufana namaphilisi yabo ngoba ngithola into lesengiphumela into lena uma wafika ngakusasa ngiphume ngayizolo wani mefika wafika ngibuza bayamaza wafika la bambabi neminkunzi ifikile yabo bayamaza uma asimiso ngokhona la sasaya khona into ebeach sobhuda saphulila ngalonke ukhona into engithenza ngibele sanjo kanje yafika uma kaThuba efika ekseni ngilindile ehleli namapara lapha ngala yabo khona enye para into ngazana ehlale nayo nje lehlalweni lapho ecinga sesitolo lapho bayamthanda uma ngokuba nobapha imali mhlawumbe 20 rand mhlawumbe uma wephethe 2000 ngoba eplaneni no 2000 ngizongithengela ingozi ukugqoka ngikwazi yogeza amashoni masama seseclean yabo hayi emva kwalo uma ngilanda iphumela endlele sami nakho ngifika ngalena ingasengasayibheki ngoba ngahlala nje 2 weeks ekhaya endlini ngingaphumi iphuma nje ngamkile umakhelwane ngoba ilanga lalingigulisa ngabo thena ankele sengihleli ngayiyeka shuthi ukhona umalume obe umakhelwane wami ekuthiwa lento leyo hlahla mpela ebe nekungithuma irock uthi mhlawumbe ngithuma irock ya 700 angine 50 rand ne 750 athi thatha 50 rand uthenge irock yakho mawukudla nto uthanda ukuyithenga noma udle leyo yethenga 700 uthenga o50 abo2 o50 baleyo mali so ibhema nawo masibuya mhlawumbe ngifike ngiyafika ibhemele yami ngicine ngayizwa yabo ngicine ngibe ngifika lapho ngithenga ikepsule kancane fike nje ngishama ithathu nginika abafethu ngacina ngijwayela nje agcina ngibuya kanjalo sisigcina siloke sihamba ngoba kunomakhelwane wami sesimtshontsha lapha ngezansi wangubani lo wathi ngisiteza ngubani ngezansi sasekhaya nakho ke yona malume sigcina into lesengixila kuyona into ehongabo ngoba nami ngangisengasala lepsu sengisayo urosto yangibulala ngoba khona lento yokuqala khona lento yokungaphili yonke inkinga manje ngoba ngoyiqaleke lenza ngenye indlela ihunga awumele uzathi iqalele uyazamula number 1 number 2 moya toilet akutoilethe number 3 ebusuku akulaliki vele wazi khona nje litho le malume umzimba lokuthi lokusheka hayi ngibona angeke ngisize njalo kusho ukuthi ngakudala kuhamba ngithi njalo ebusuku ngiyotshutha umzini yawo ukuthi mhlawumbe emnyango utshutha obhavu babantu ngibadayisa khona mama bengidayisa ke ngidayisela kakhulu yabo kangcobo yabo nakho ke lo ngitshontsha ngingagcina ngoluthi ngibuyela kaF njengoba ngibuyile nje manje emgaqweni yabo ngicina nje ngolonye usuku ke khona abafethu bezwana nabo ngoba ngabona kakhulu bengithanda bengiphuza utshwala bengazi ngibheme onke bazi ngibheme ngabeje sengaya ngoba bengithanda abafethu ukhona abafethu kuthiwa uNiki uPina obethandana noAnti Longi kubo uPeter
bekhona nje abangaphandle abanye shuthi namaluganga kwami babegodwile nje wathi makhaya kuDisemba ngaqheza izindleko isiqasho bezu5 bezu4 mase kuba 5 wade ama-stand indlela secileni ngaqhela ngama-stand bengahlali begodwe bengaqheza izindlela eziwu3 ngashiya leyo yedwa secileni bafuna ukuthi uyena kanti naye ngicela kulezi ndlela ngathatha ama-TV nani ngayiya ngesibhuleli lodwa lemhlophe ama-rice awu2 2 kg namafutha u2 kg lawa amakhulu ngathatha nento lena mayonnaise enkulu ngathatha nje yabo uboy ameni sengathi wathatha nje uboy ngathatha nje ngijalela akho umuntu phela ngena ngiyaphuma ukuze ngithatha mhlawumbe ngiyathatha cha ngiyathatha hambe yo deliver into ngidayisa ngingakayilana ukuthi ufuna rice lokuthi awufuna ukuphatha into engenasibhaya manje ufuna ukuphatha rice lokuthi hayi ungangiletheka ngithi hayi kuyayazi order shone emzini womuntu lapha ngenza wani ngoba benginesando ke mina bengisandi sani ngoba siceza mnandi u1 isando yabo hey siyashesha siyashesha usifaka kanje kwathi wengithi ngithi manje sifaka kanje uthi bedu kanye umshodo ushe uphukile theme ngicela lezi indlu lezi kwakhona shothi kwakuyisebuthungu ngathi ngiyadayisa ngakudayisa ngasacela iparallel class film lakho ucela ngidayisise kwakuthiwa lento lena ngani ngombe usibonelo nalo umuntu semkhohliwe igama lawo shothi uthena eselento le wangidayisa yabo imali siphelile kulezo nto wangidayisa kwakhona into engathi ngingayistikini la sibona khona ngokuthwisa istikini for 2 days ngangayo ngabuye kuthi sengibhema waqhamuka lo fethu lo wanobethu wesimizi ungangivala ngani ngoba phela into le thiwa mina ngikubona ngikubambe ngisekhona ukuthulima ngani kusho bani lento ubhema naye uthi bangivala ngani ambuthi ngiphendula inkawu manje mina ngimbhemise futhi imali engahlangene nalezi mina khulula sodala mnganami sesaphe nganti usebatshela abantu ukuthi ngizoza yabo uyangidayisa sesaphe ube content sokuma ngoba mina lento le igazi lakho liyakhuluma kube content ukuthi sokuma bheme fast futhi anginyasuma thawa sebasibhema akakhipha imali ngibona ukuthi lo muntu uthengiwe ufuna ukudayisa kuthengisa phuma ngomnyango qhamuka umuntu yabo qhamuka nje uyeza ulindo yabo neqhamuka abo ngiyabona namhlanje fanele ngamoya othenga ngihamba ngala yena uza ngala kumina athi isimiso yazi ukuthi ufuna athi uthi ngibambe malume ngichezuke ngenyamazana ngenile ahleni malume yabo ukuthi ngivela nje inyanga ngibambe yabo ayidakakiwe lo ngeke anginuka abo ngibambe inyawo uthi ngidonsa ngingena nje ebhicini yabo mina malume ngathi ngawusanginuka gone yabo ayihlathi ngishaya malume awuthi ngidonsa abo malume phezulu nale bhamu zakhe ebhedayo lezi ohlwayifa amahlwayifa babhasikeli nakhona nginagas lokuthi ngithosa bale ukuthi ngifike ekhaya ngifike ekhaya futhi lo muntu azigqekezela athi uthahlelwe isitifiketi neTV ezingane nimi ngitshela ngiyazi le nto phela mina ngiphiki mina ngingaqhekeza yabo ngikwathi isitifiketi ezingane angizazi yonke into neTV zami matric mina ngifundile ngambuza ngizozenzani futhi nakho ke lana kuma agcine senginika imali ngihamba ngikababa into lena ngizobe ngibuye ngiyanga uma imali nganika into le abantu basekhaya kababa ngoba ngafona ngathola into la ngiboleka imali bazoyikhokha ngize ngakhona ukuze into ezokhulunywa igcina tholala lezi zinto lezi mase kuyalungisa izinto lazo lo muntu ngemgqayezela ngikwazi ukuxolisa uma seyanikwa something ukuze kwazi ukuthi naye akwazi ukubhodla mina ngabona ukuthi okay ngoba la bantu benamakhanda abo yabo bangafika ekhaya thola mhlambe sebeyalimaza bagcina belimaza nabantu abangahlangene ngoba ekhaya ngaba la ngizobalela khona amantombazana amaningi yabo ethi amantombazana amaningi abafana abancane abafana nje abakhula abanye bangangami abanye mhlawumbe bangangawo bancane futhi abangangawo ngabona ukuthi okay baningi abantu abangifaka enkingeni abangahlangene into yabona ukuthi okay option right okwengibale ngize la eThekwini so ngithe ngifika la eThekwini bengingibafonela ekhaya ngoba ngibagoqa mina la eThekwini bengakazi ngona mhlawumbe ngitshontshe noma ngoba bekuyona indawo engibalekela kuyona nabantu bangasekhaya benginako ukubabona shuthi kunePakistan ezifana lapha eshedwana unginika ukudla ngafika kulona cala ngifonela umama nami ngifonela umama ngatshela ngicela umama lethu kuyasebenza ngarishe ngoma uma usekhulile ngifuna mhlawumbe bangamele ihliziyo uthi mhlawumbe stress abulawe stress yonke lento afona ngambuthi uright wathi ngiright yini ngamtshela ukuthi hayi ngilethe ekwini kanjena wasongibuza wenzani usubuyele emgaqweni sibathi la afana busubhemi ngimfihlana uma ngamtshela ukuthi hayi ungangisayibhemi ma yabo ngiyasebenza kula ngikhona ngola ngenyanga wathi umama usuba namanga simile ngasana nePakistan lakhuluma-ke naye yabo lisamumehle isisumo ukuthi hayi asebenza lifana kanje ungastresseki wacela nawe uma believer because bengibona ukuthi awuzomele nhliziyo ngoba sengimhluphe kakhulu yabo hayi sengihluphile walede zama yabo nje kuningi uma sengizame ngakho ngihluphile uma nami ngeke ngiyibuze sometimes ngihlele emgaqweni ukuthi
ngazi ngizama iqondisa impilo yami ngoba kuningi manje kufanele ngiqondise nina ngitshela kufanele ngenze ne-ID kufanele ngithi abanye abade ngayenza so ngiyayithola imali yabo so ngiyithola imali naked ngenza into eziningi mhlawumbe yabo ukuthi ngiyayibhema futhi angiyinaki ngenkolo kodwa namhlanje yabo ziyahlaba ngiyazizwa ngoba ngidlalile ngesikhathi yabo siningi isikhathi engidlale ngaso ngeke yabo ngibe nawe Uzisola yabo ngoba uma ukathi mhla ngingasekho akekho ngisize emndenini ngoba bekwazi ukuthi kanje yabo hayi ngikusho nje malume impilo yami nje ayingimoshele kakhulu ngoba mina kule age ngiyona fanele ngabe ngazi ngaboshwa yabo njengoba ngizo-22 kule nyanga lo-28 kuJanuary 28 njengoba se-2024 mina ngo-2002 January 28 yabo njengoba kufanele ukuthi senginawo u-22 ngoba inyanga yami ngiyibuze emehlelangani bami ngoba maningi abanye bamaka imoto kufanele mina fanele ngabisikotade ngasiqede abanye basebenza kahle kodwa mina ngokuthi nje bengumuntu ongathandathanda ukufunda esikoleni nanokuthi umuntu ade engalaleli umuntu obethimetshenga phenduli yabo nje bengumuntu nje othanda ukwenza indlela yakhe kodwa lokho akungisizanga ngoba namhlanje kuningi okungiluzile so ngicabanga ukuthi one day khona nami engikwazi ukuthi ngikwenze nginaso isifiso sokuthi mhlawumbe ngakhela imali leyo ndlu lomtholo ngizama ukukhoba isikimboka kanani yabo njalo nje manje ukuthi ngiye ngiyisola ukuthi mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi nje ekhaya mhlawumbe mhlawumbe ukudla ngisho ukuthi angasebenzi mina sengishiya ngoba ngiyasebenza obuyazi ma bengeke ngiyithole umsebenzi thola ukuthi abengenzeki iphutha ngathi ngoba ngibona ukuthi nginikwa ngikwazi ukubhema into zami ongcono ngidlule ebhayindani sengiphupule eya-80 mhlawumbe namazambane lawo mhlawumbe o-20 mhlawumbe mhlawumbe 60 thenge nenyama ya mhlawumbe ngispende mhlawumbe ngihola mhlawumbe 600 ngiyami lapho ngispende 300 noma 200 ngiyazi le nto ngispende imali encane uma ngifika kumali lokho kukhulu ujabulela kona mase ngithi uma ube nokuyithintela naye kancane bengaphuza kakhulu bephuza nje mhlawumbe kakhulu ngabe jabule yabo ngimle mhlawumbe nawo 100 rand leyo sengigwayo wakho mhlawumbe uma unokusebenzisa ugwayo amakhala esiningi yabo amakhala thola mhlawumbe ngiyamnikeza leyo mali thola mhlawumbe ayithengele ngoba uma bephuza ubhi yabo i-time alamyekisa-ke ngoba besingathanda nathi aphuza ubhi yabo ngoba manje besijwayelana nabantu abaningi uma yilo muntu loyo bengahlali nabantu besifazane abantu beze bathi hayi bethole bamhle uthi umazi sifika nawo kanti uma ile hlobo le obephema nogwayi oluhlaza akazwani kuhle amantombazane ngoba ebeshe evashile umngane intombazane ewasha amgxoshi umuntu mhlawumbe uzokugxosha awuvela so nje mhlawumbe sihleli kanje uzongivashela bengisuke lisu lesitafula libe li-clean yabo azabona ukuthi umuntu lo muntu anginaki la behamba uma abantu abakhonzile abantu besilisa uzidlala nabo uyabhema ube ngongoluhlaza uma ube nokuhlama uthenga u10 mhlawumbe uzomlasta mhlawumbe amasonto awu2 lento abanye balasta 2 days noma futhi balasta usuku ngoba umama uyagoqa into utambo nabo bese kunomkhubo omgoqo lo bengathandi into ngoba bevela goqe phelinini so mhlawumbe ngiyazi ukuthi lento le ibanga isifuba yabo so mhlawumbe ngiyamgoqela ngimnikeze nakhona angicela ucela umthengela mina ngiyazi njengoba ngicela umthengela uyazi le ngizomsethela bese ngigoqile ngimnika ibag yakhe ngoba esazi ngiyabhema uma cela ungizama phela athi uma athatha ngoba ave-avoid ukuthi ngingabuyeli ungani mina bese ngivele ngiyibhema bengimfihlela hayi kuhlambe nisuku mhlawumbe udidekile noma yena ubazi wenzani ngoba benzama ukwenzela ukuthi ngikwazi ukuthi nami ngingaloke mhlawumbe ukuthi ngibaba ngifuna nogwayi yonke lento yabo nakho-ke lento lena ngigcina-ke mina sengichezuka-ke endleleni agcina ngeke ngithi abangani bami mina engidlale ngesikhathi ngobani babengangidonsi noma babengangifakwa emlomeni imina ngikucela and futhi kwenye inkathi uthi mina ngithola imali ngoba manje ngisawasho ukuthola ukuthi ngithenga ama-chips nangithenga into engizoyidla sekumele manje before ngithenge into engizoyidla sengincame ukuthi ukudla kucele kubantu kodwa imali engiyithola ngoba ngiyithola ngithola nje 200 yabo emgaqweni kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ngiyeza mhlawumbe kusuku 700 akha ukuthi sho mhlawumbe ukuthi ngithenga lelo gwinya mhlawumbe ngilo 700 nopholo futhi pholo nangikuthanda mina so mhlawumbe ngithengela mhlawumbe nowafesi enkulu ongangoba 5 rand mhlawumbe to 8 slice ngidlela amasi mase ngiyasuka ngemaskanda ngiyobhema so nje isikhathi sinangisithola isikhathi sokuthi ngiye ngenjoy nje imali engisebenzile kancane kancane kufanele ukuthi ngizobenzela imeshento kancane kancane imali engiyithola ngihamba ngiyobhema imali engiyithola ngihamba ngiyobhema so at that time yabo nje ngiye ngibone ngathi into engimisayo empilweni ngoba into engingifisa nje ukuyilungisa i-ID ngoba uma unabe nasifisa ukuthi ngilungise i-ID futhi namanje sana asikuyikona ukuthi mina bengingayithathi serious lento ngoba because ungamawabhemi awusitholi isikhathi
so kwenza into ebalekile ngoba thama uvuka ekseni le nto istima ngoba ngathi ayicabanga uqale yakho ufuthi banamanga ukuthi ungayigesana hayi ukuthi ungagezi kwenza ungagezi yabo manje banamanga Ungamalume lento lana kuya ngathi umuntu kanjani fanele ungahlali naye fanele uphante uthi molala uyazi unayo imali okay mavuka ekseni uyahamba uyothenga uyakuphe ekhaya emva lokho uyageza noma kuseni mavuka ngoba le nto shatho uqalekile once shatho uqeda kubhema bacabanga ukuphela ecabanga ukuthi mhlawumbe bona umuntu ebhema vele benejealous la kuyaqhudelwana into kanjalo ukuthi ngathi ungaloku uyithenga le nto even nje million ya ile 6 million rate mhlawumbe 100,000 ungawuqeda into ungaphela unyaka hayi nje mhlawumbe 2 months ungawuqeda mhlawumbe ngenyanga eyodwa mhlawumbe namasenti awu2 ngoba le nto wayicabanga eqala same time sifanele manje uhambe manje futhi uyayithenga ngoba ungaka ukuthi egesana banamanga ile ungakuya ngawo ukuthi wena uthutha kanjani yabo and futhi akufanele idosi ubheme kakhulu kodwa ngeke ukwazi ukuvimba la ngoba iunga wathi meyikhona le nto ayideleki ayideleki ungana kancane meyikhona ngishathwa ama-capsule awu 200 uzwaqeda same time shathwa irock yamali ngizoyiqeda same time because ifuna lokhu izile mase uqeda ukubhema mase uyathinga uthinga kwakho uyalala hayi uthi ulele yabo nje lokho uthe yabo lo ujamile njengesikhova ukuthi ubone isikhova akwasibona isikhova emini totsilele manje sibambele uxele kwenze njani hayi kanjani nje into malume kahlazi iyakuyuza ufuna uzwe ngayo nanabantu ukuthi yabo iyakwazi ukuqhatha nomndeni wakho qhathalise lanto ebathi abakuthandayo ifuna nje kube iyona yodwa empilweni nawe ubhekane nawe ingakho kuthiwa into lena uRosa into lekuthiwa awunekundani gijima esiswini ovela uze amathuba athi abophana mina ngibona ngibhemile unga ngeke usuke la uye le kodwa alithole ethama unyathela uze ngathi ukhathele awudlile akungeni ukudla yathi uthi uyachama akuchameki uchama manje ungaphumi uphume ngesikade manje le nto into ebulala into le kahle kahle imini system system emzimbeni iyakukhathaza iyaqeda ikubanga nelonda once wanesilonda siyaphipha into nje malume kahle engafuni ukuthi ube nento enhle efuna nje ngaso isikhathi uhlala uzonda abantu ngoba uyakwazi ukupresent nomndeni wakho kuba uma wakho kuphela okumele ngoba phela ngiyakwazi ukulahla yabo so nje iwunga engivisa ukusho ngayo ngathi mina abangakayibhemi noma basafisa ukuyibhema bangalinge beze beqale ngoba akumnandi mali kunzima ayakho umuntu othanda ukuthi engathanda umndeni wakhe uzwakala umuntu ohlakaniphile ngendlela eyisimanga manje ucalculate nje indlela ochaza ngayo nangendlela okhuluma ngayo for like 15-20 minutes angaze ngize ngikuphazamise ukhuluma zonke izinto esifisa engicabanga ukuthi umuntu uyafisa ukuzizwa understand le nto leyo okuchaza ukuthi umuntu ohlakaniphile singasho njalo ukuthi ngumuntu ohlakaniphile kodwa phela hayi ukuthi yabo umuntu onawo ama-advice nembono okuyikona ukuthi abanye bangibukela phansi because indlela engiyona yabo nanendlela yokuthi ungakayi umuntu omdala wenza ungamaziki ngingayi ukuthi mhlawumbe ngiyibeka kabi yona cha indlela nje ekwenza ngayo ukuthi ayikho right nocha ungena kuyona ngalinki wangagcina uzoyisola akekho umuntu ojabulela ukuthi angathandi umndeni wakhe ukuthi ungathi ucela ukuthi kuthuze ukudayisa uthi ucela ukuthi uzokudayisa uthi ngomakho ukuthenga lo bump uzothi no 30 tam no 20 umuntu usho ukuthi uthanda ukugqwa ngonyaka uthanda ukugqwa into ebhidayo ngoba mabhemi ngithenga lezo zinto lezo kwaziwa kahle nxa ngishathi uyayidayisa into kuyayidayisa ayinavedi because unga thank ngidi unga thank ngishathi awuyidayisa lapho udayisela umuntu ukwasho uyamsa kumesha into kanje nje isikhipa sakhe siyadayisa sigqokile ngimeshent mashent anginiki unga okusho ukuthi bona bayagayina abangazayizaya yalubulele izwe too much edvuna nathi siqalisa yabo thina ngathi niswa supportile thulini sokuthi thina sibonisana ngoba so support ngendlela yokuthi akekho betshene ngonye nginaloko besixoshana siloko sifakana ngoba umuntu ujabulela ukuthi ulethe umashent ama customer jabulela ukuthi into ke yabo lokho ebhema nje ngabani laba lokho balethe ukuthi uyamdalela umashent abanye ukuthi bayimpimpi ngoba ngakwazi ukudayisa ngo-20 rand ufuna nomuntu ekufuna ngesipama akubuka uthukile ngimina sifana manje ulapha bazirasti ngizame mali drink uthi hayi mshana bamba akushaya ikhanda nomuntu
njengasho ukuthi mina kubafethu sufile ngiyibuza ukuthi hayibuza bani kwenze njani thatha kwenye inkathi jojo nawe phone sidayise sibheme phela imali wena unyamalala kanti uyongilandela abantu so ngiyakubona uthi ngiyamazi bani noke mase ningimali drink ngamkhomba ufike uma pheshe umgaqo umkhomba so nje iyaqeda nje ngempilo yakho abanye abalast ngoba khona umngane wami nje yabo nje ebhlungu lando ngoba yena uthabisa lomfundisi ethe ngithe ngibuye umndeni wakhe emva Christmas bangitshela ukuthi lento lena angumtshela ukuthi bamkhumbule kangobuthabiso wathi hayi lento lokhuliso kokugwaqwa wathi baba akamfuni umthatha kwenje wena uma wazi abamkhulisanga abo nje ethanda ugogo umuntu ethanda ugogo ikhala msemgaqweni obukhulelelayo yabo ikhala msemgaqweni la ngofela khona yabo uthe futhi eshonile ngakho bamagama akho uthe uthabiso lento lela ehambe lento le ngamshiya la ngoba izongilanda thatha ngiboshiwe ngibuka kusasa uma sambela athi hayi uzobuyahamba so uthabisa seleke lana nakho uzabusho besehlale maskande sejova kakhulu bathi umthabisa egula mama besesibhedlela mashadi mafika kumashadi letho lothabisa washona mina ngafika la ngiyafika la ngizotshela umuntu ohlale maskande ngasase ngifika ngizolo uthabisa ushoni washona ngina uthabisa wayo ukade ashona hawu la uca umuntu ehlwanisa ucingo kanje na amakhelo nami kanje nje ubona utiyafula hey ayikabe ngithiwa semtha ngafonela omunye umafa ejobe emakini ngale ngasekhaya ngomfonela mafa angina airtime phone si uthabisa kasekho becisha ucingo abefona athi yawona uthini ungazohlala ngithi awuthabisa umafaka sathabisa wanga uthabisa umbiwana vela so bekhala umafa ucingo libanje ubhuti akukhona uthabisa khona mhlawumbe 2 hours khulunywe efonini unqale ne airtime mi abesuka nawo umafa athumela la futhi abothiwa kaphara uthi uzwakhokhela ukuthi hamba yosho kwathabisa wafika ngakusazi bathi so ngathi ngiphanda lapha yana ngamona sefika wangicela into lena ngamtshela nami into engizwile kodwa ngithe angikwazi sanginalo ulwazi ogcwele ukuthi ukini ukumapha amakhazi ngoba into engenze ngashika kufonela benge ngithi awuthabisa uyagula futhi umara manje uthabiso kuthiwa ngicatshe uhulumeni yonke ngistress kakhulu ukuthi ukuba ngizanga la shuthi bekuyidlozi lakhe lethabisa la ngoba ukube angizanga la ngabe uthabisa mhlawumbe singcatshe uhulumeni ngoba mhlawumbe ngabe lesifolo lisonto ya uhlanta le uthabiso ushone ngoDisemba yokuDisemba bashuza ngani noma amakhazi abengekho niphiza kakhulu yabo noma ethoza uhulumeni wangicatshwa bengekho phiza kakhulu ngoba ke ngacela umunye mfethu ukuthi kanjani nokhona umuntu ongitshenile wena nolwazi wasangimeshela imashini esifika wathi meshela somthola Eddington eB15 sibuze khona sofika khona wabuza ukuthi singefayila thabiso agcina emthola emakhazi ngoba bayetha shoot wafona lo mali mengifonisile amtshela awumtholile yabo ngoba khala minye empini umonza akekho right yabo emva kwesikhathi esingana uthabisa ngekho ekhaya emva kwenyaka emibili cabanga mfowethu hayi uthabisa wenokamba sothi mengale nakho bengahlali uma umthatha kwengane yakhe yabo ufana ungangami ubemthatha uthola ukuthi uma enokuya hayi kuStefa uthabisa nje shathi ukhona uma uthabisa athulambini thayi uthabisa ukuhlanya wona mbebhakela wajwayela nje athula ukuthi sawabhudwami yabo ngoba manje ubemthela sho into zokugqoka kwenye inkathi ehlala ekhaya kuba ngoba ubingelele sehlaphe kwenye inkani nami fike ukuzila le room lawabo wakhe ngoba wakho benokusebenza eshaya imisebenzi yamakhempu yabo nakho ke uthabisa ukugcina ezalethe ngongamfica la mina into le ngoba yena futhi angifundisa la eThekwini nje bengasekho so engisho ukuthi nje ngeke ungayikho right bayafa abantu la idama ya impilo omncane iya ishithi kuthatha ngoba masukuyizele ngobuso kanti kufanele into leyo ixhamazelele yabo akufanele futhi uzufike kuleso sigaba sokuthi uzucabanga ukuyixhamazelela ungalingi nje ukuthi uzucabanga ukuyibhema manje ndethamcaba ukuyibhema idemo wena kufanele ukuthi usimbele igoduphile yabo injalo ngoba abanye bayatholakala abanye abatholakala nathi into manje nami ngikhala ngayo futhi kunabantu abalinda ukuthi kuyobuya ingane zabo kunabantu abahlale bebuka le channel bathi ngelinye ilanga mhlawumbe ngiyibona ingane yami kanti abantu mhlawumbe sebashona kwakushona ya enjalo mhlawumbe bangani nje abantu sebeshonile since wafika emgaqweni nje phambi kwakho noma kulonyaka nje odlule mawungathuki nje uyacalculate uyacabanga baningi ngoba ngibaningi akaba ngisakhumbula kodwa kulonyaka nje ngibuyile uthabiso omunye nalokho ujova intombi yakhe yamshwe bashwashona mase ku omunye ngimdile maskani thusela 3 days imoto edumba ifika ulele cenga umgaqo ambozile amaphara abayekho mina ulele njengomuntu lobhephe ezulu ubona ngenyawo uthi hayi phara leli muna amansense utsaha sinawana losikufila umbozi ngoba wenza na into thwana nebhukani ayifiki imoto edumba ngaphoyisa wafika ngani uma qinithathiwe yini that's why usehlala lo 3 days sola kuthanga ehleli mothi wadlula yathi yanona nami ngeke ngenze lutho ngoba ngazi ubani anginafoni anginalo usizo
ngidlulela hayi bayafa ngafu uqaphe amanga ngoba bashayisa i-team mase bedakwe unga lapha umuntu alale lapha kujantshi so uthi ngile jantshi ibheka intwala isitimela phakathi isitimela sekumele acoshwe la futhi abantu thola ukuthi bayafa afele khona lapha emaskanda athi umndeni wakhe lento sekumndeni wakhe asezabafethu tshitshele lapha lokho hayi balahlwa phela khona noma nginalo la ngithe ngizwe abanginayo show uhlamba sebeqiniseke kodwa kuthiwa into le bayawazi abantu bangcwabe lapha khona lapha sothi abanukele beqibe lapha ngoba lapha akekho isikhathi somunye lapha akekho isikhathi somunye like banibuka izinto ezinjengalezi bafowethu nilala kanjani ebusuku mina ngiyalala malume wami kulo muntu onganaki Wala isikhathi uphonisa siwaqhuma la efletini le ngala libole ngoqhubeka nje ujoma lomgaqabolo la okay ujoma lomgaqabolo abantu bothina phela site ngaphesha ushonele bazofika kunephasage ngena waqhuma nje la uyashapa ngakhona nje ukuchopha hayi ngalala nje ngakidla futhi ukudla nomunye ngathi imtatweni sobhodi jamdlula nje amathumba amba kujudge into le uhlukene singezansi yabo usedlwa 92 ngoba kuthiwa fixeni wayedaka kwehle likujudge akubo hayi mina nginako into lotho ngiyababona kuyikona ukuthi mawucabanga kwenzini ukuthi usugxilile idakamizweni okwenza ube nesibindi ukunormalize into enjengaleyo it's normal now kuwena okay ngathini yabo ngathi mina mhlambe indlela ngeke ngoba indlela engakho ngawo noma indlela ukuthi nginosakhuluma ngabe kumuntu engingaziyo ngoba into engenza ngimkhumbule ngoba ngicanga zonke izinto ezizenza nayo noma indlela esiphila ngayo eyenza ukuthi aloke ebuye ekhanda ukuthi uSibani wani uthi lapha kudleki ngicabanga ukuthi uSibani unazafa kwabuhlungu kube into engakholakala nje kodwa uma ngibona umuntu engingamazi kubuhlungu isikhashana ethi umndeni wakhe kusanganjani nje yabo wena ucabanga ukuthi ngelilanga ngenzeka ufucina umndeni wakho ungatholanga nokuthola ukuthi wafela lapha because lami ngenzeka ngabe kuthiwa angibuyele ekhaya kodwa mina kule game bengiplan ukuthi ngade ngibona imama sengihlala ekhaya right ngibuye nje ngoba ngiplan ukuthi mina ngifuna ukubuya sebelehlisile ulala abantu bofo bawuthina nje abaqhezela izinto zabo akekho yedwa and bayafuna ungilimaza la sikuba yabona la nje angilimaze yibona la usuphula ukutshela ngiyakutshela manje nginyamazana amathatha baba ngeshaya ihlathi liminyene ngangena kanje vele sho ukuthi labo nginebe ukuthi mengibamba unyawo hayi uyahlala lutho ukuthi ama paradise ana sajahwa le eSouth Beach kuthi khona iwevese emanzini sathi ecosha wayicosha iqala sinalo samjahwa abaleka umesifaya bese samliso sitshela iboja sabaza khiphe samjahwa sajahwa amaphoyisa eSouth Beach ami feel lapha security ufika lapha sabala zahlukani babanjwa abantu sezingibale ngiqedile ukuthi ngijomba ucingo ngidlule emaphareni ahleli la jomba ucingo umlenze wami ungalelelini ngibamlenze lithi uzoyibuyela lapho uyanemali emasini yabona ukuthi ijumpile sabulawani ngenduku malume esathatha sayogezwa ngenkani sagisa ikhabethe sashanga inumber plate malume sale ekunzima malume egezwa ngenkani ukuthi uyashuka donsa ipipe elingaka malume walo noma licisha umlilo lincinzana incinzesha ungenayo insila livele livule imise edongweni elilodwa kune-train la yazi wathi amanzi azoshona phansi leyo sinawana ishole yona angibahayiza la abanda malume yabo nje nanomuntu nje ofisa uzohlala emgaqweni noma uzacabanga ukuthi kumnandi wahleli kanje akukho mnandi akukho mnandi so ndoda ufisa uprofessor kusize ngani mina bengifisa ngeke into le ukuthi into le ngizama ukuthi lento lena ukwazi ukuthi nginamba abantu basekhaya ukhulume mina ubatshene ukuthi la uyazama ungisiza noma ngihlala khona ubatshene ukuthi uzokwazi ukuthi ungenzele indlela ukuthi kulunga impilo yami ukuthi ngithola ID ngithola into right ngizama ukuthi ngiyeka amatrust ngalokho ID ndoda ngithole nemetadone yona into elula ngempela le ID ngizama nokuthola nemetadone ngoba nje certificate kagcina shila sasethi saza kwasenza amasenze ID uma senemetadone mali professor mhlawumbe njalo ngosungiyafiyela kwena nje ayisifune kusasa ngalento yemetadone yazi osinawana abaningi sengibathengela ama metadone basayibhemele ngiyangazi mina sengiyayeka nangegazi etshela ngayiyeka ngingaphuza imetadone ihlala nje ngibhemela ugwala bafethu ngibulala uroster wazwa ngiyeka angisengimisele ngiyekile into yangenza ngabuye lo razo lo engithuma irock uRazo yabheka uphi yena uRazo lo ukhona usabhema wena ubhema urock usabhema uthi uyafihla emphakathini akazi umtshitha nje uqondile ephuzelayo uzogcinela la ku Mp TV1
hayi ngizophelela khona kodwa manje ngicilile manje ngathola usizo manje lento yenzayo uhlukumeza impilo zakhe manje into ezoyenza noma uzophinda afana nomunye bese siqala ukuthuma nofona sekhaya ngoba sekabuya ngitshela simi sokubiza sibani bani laphayana uzongibhemisa irog lento ngiqeda umoya ngiyifuni lento kanjani sawa wenze kahle ayiyeka sanyuka sohlala ngitshela ngeke ungaphinde umnike fana sekhaya ngoba ungilamayo unabona 15 una 16 nje ungaphinde umnike lento kanjani sihlala WhatsApp emagcina lapho usejwayele ukumthuma kuphela amnike lo50 rand abuye utholiswe esiphi kumele ugohlaza ke ngoba ngimvimbi khona uhlaza fuqama wasehlala nana ngoba ngifuna umgxotsho ithamba obhemela le uzogcina enzana izinto eningi ngamboni usebhema uhamba kanjani kuwe koshi into ombonayo mina benginawo malume ngiyashona wathi ubunayo angisinawo ngoba singila benginawo kodwa hayi la emgaqweni hayi usinawana ngiright ngami usendaphi kanti hayi ngiyathenga mina yini ukuthi ujekile uphaka imoto hayi bengijwayele ukuya emtatini ngafundisa uThabi ukuthi umtata uyabona hayi umuntu ovelana lengathi ufile ubona ukuthi we atheni nabafana beclean yabuza ukuchama wenza usheshe ubona hawa vela khumule nje lale kanje athi abhekile xa usewenze njani wathi siyabona umuntu yanokubona inali ibhanki ngathi ncanci nomo indaba yokuhlabana namaphara hayi engizake kwibhemeli nje awungamane nginkinyinya nganothi ngidlala ngawo la ngaqona ngazi ngisho indaba ngishaya ngasekhaya ngikhula kodwa nje sengiyayincamela nginokuthi la ngaqona into le ngilala nephara ngama le ngikuthela ngezifo zamaphara amaningi ngilala namabongo lento lala nawo wonke ongulanda dayiso 15 rand cabanga jike nawo uzothenga 15 rand lala nalo umuntu unezifo engaka wena unalutho awucawa ngizothenga isifo ngemali encane kangaka malume sengizongeka ngaka hawo manje ngama ngibulawa yona manje uyabona ukuthi le ntombazane okade uthandana nayo yathemba umuntu orong ngempilo yayo manje bengazi beyazi ngqondo bitshela ukucekhaya njalo yazi ngibhema ugwane kanti naye yenzele ukuthandana kuhamba ibanga elide mfowethu uma uthandana nomuntu uma uphila usungasayiphileli wena uphilela wena naye manje wena uma uzophinda umshiye ehlane esethembile ngusimiso ehlukane guys into ezihlukane le yangane le naye ibiyopitch le yangane ibiyopitch angisilima yathi asasandane mthatha wayo kodwa njalo mina ngizwa ngale futhi hayibo intombi kaSimanimani ngibona noSimanimani so uma sitshola angaphiki lento lo sokuthi ngimbuza athi hayi ngizithanda noSimanimani ngoba ngambuza nje mina salazana ukuthi hayibo mfethu sayibe idot wathi ngathi wenzala la ngitshela hayi walanda ex yakhe yabo kanje mina okay yabo lokushintozana ibona intozana evalelayo kanti intozana nomhambe umhambe emalunga hayi akushena ngani ngifundele ekhawazi manje ngizayo ingane ngathi sisomama kanti webiyamama hayi umhambi kuthiwa uyokhipitali landwe ngendungu yeze kuthiwa nje kodwa ngazi ngani because ngale kabona ukuthatha yicala masithiwa ngilana nalo kwamanje ovele into le amazing esisaswile kumina kanti ubuyalale nabanye uyona into engenza nje sigcina ukujola ngengalo ngimlalo ngisho ngivashele ekhaya kuba yabo la ngani bitch ke manje muthi uvakashela umngane wakho ufike ubona ubhuti kamngane wakho ngiyabo usuthi uyahamba ucela umngane wakho phela athi umngane wakho uzophelela ubhuti wami akushela ubhuti kamngane wakho same day uyamnqona qabla ntama umuntu ufuna ubona uyabuye futhi uyajola futhi nazo futhi uyajola hawu mina angamboni njalo iqhakelwa iskate hawa amabhawuda wasekho malume umthambo kano ulayisha wonke umuntu umkhumbi Imela yabo lestima saseJozi kuthiwa yini malume lesiside yini noma ngithi iguzu Gautrain ngibela wasanda ngiyabona sayisibani awuvalelise mfowethu kubantu lapha lithini lakho lokugoqa abantu hayi mina lento le engingakusho kubalaleli abalaleli noma bazobuka le video bengicela bandla intsha manje ngingaweli lento esikiyona ngoba kumnandanga ningasibona sixoxa nje kumnandi malume kodwa masithiwa nje sisayibeka nje straight bengifisa nje ukuthi nomunye besafisa ukungena kulento angalingaza aqala nanogwayi ke bakwethu ungaqali uthatha ugwayi ngoba ugwayi kufanele uqale into ngekuyimela ungcono mhlambe mengakuthiwa mhlambe khona la usebenza khona kodwa uma usafunda ngwaphela
ukwazi uqala ukuthi umntshontshe emva kwalokho ulandele ukuthi imali yakhe esikole ungasayidli selokuphila ukudla kwesikole ngemali yokudla esikole uthenga imbayi njalo uthenga ugwayi njalo yabo engingakusho bengicela bandloda ngabami nabafisa ukuyiqala nababeseyiqalile ngicela bezama ukuyaba ngakajwayele siphinde futhi sigxile kulento le yomuntu omdala obhema phambi kwengane i-wrong thama yanto ngoba manje yabo thame yenza abone ku-wrong nanokuthuma ingane ugwayi phela yona lento eyinkinga ngoba umuntu okuthuma ingane ugwayi igcine ijwayelisa iyela nayo esitolo yabo ayidayisele umuntu obathi thunywa malumba kanti lutho esathunyiwe sekuyiyona uqobo futhi wena uvula imbobo yokuthi manje akwazi nayo ukuyithengela ya engisho bengicela kanje angalinge beqale bethuma ingane ugwayi umuntu akayiyele emefuna ugwayi ngoba nathi silanje lokuthina ugwayi obhi ngoba utshwala bengiphuza ngokuthini bengijwayele ukuthunywa phela bengihlala nabantu abadala isikhathi esiningi kodwa at the time ngisanda ukula ngohamba bebengidlula ngisaphuza ugoloko lecima ibani engakusho nje bengicela abantu abadala bezamukeka ukuthuma ingane ugwayi ukuthuma ingane ini ongcono umuntu ngithume into ezomsiza naye njengesinkwa kanje njengama-trips njenge-drink nayo yabo bangajwayezi futhi ingane uyithuma uyinike imali ngoba iyona futhi leyo nto yomthelomo ukuthi wamjwayeza umthuma imali ngengakho umuntu kusasa sigcine kugolozela because awusenayo le mali ojwayele umnika uthi omunye umnika 10 once waflathela athi yangidakela le ras icathi nguba azonginika 10 because yena sejwayele ugawa-rand abantu baqala ngomalboro agcina umuntu ewela kwi-Pegas asiwe-Pegas awele kwi-Kings injalo manje angingakusho nje bengicela manje hhayi mhlawumbe ngithi abagoloze cha abangagolozi amtshene nje umuntu omdalayo mina mali umugwayi akathiwa ngathunywa noma ankele khona la ngisathunywa khona kube nendlela nawe yokumenza angaboni ngathi uyamgolozela yabo ya enjalo malume hayi idlamaningi esakeni nina bendlodleni ophapha ekhanda akuthi usubuke wezofika la kusho ukuthi lapha esidla amaningi esakeni siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela kwakhe ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi makhona esinye isiqephu esisiphosayo uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalelo suku bafowethu January 2024 bafowethu unyaka omusha siyaqala bafowethu sinenkinga la umsebenzi awuhambi kahle osinawana batholakala kanzima ngazi noma bese bengikhohliwe noma sekunjani ngizocela nesibekezelele bafowethu mangikwazi ukuthi ngiposte namhlanje nazi ukuthi ngisuke ngibhizi ngizama ukuthi ngithole omunye umsebenzi uzosonilethela umsebenzi omuhle igama lami mina ngiuprofessor ngingokamkhize ngidabula phansi kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi njengoba ngikhuluma nje nawe sengincenga